Kakasi Social Custom of Lineage Amendment Bill arja arpulai keba Kakasi Hills Autonomous District Council kala aya ke jingmen jur haka arpu artre uno pra arja arpulai kedai kebedon kam mendon kejinya thir kam tam haba kene ke bil lani ke anro menta kadon haka miet jong sorkar jela haka miet ulat ke jela nak jingtep ke yok priang baki don ki kenhuan ki bala persang ban lum ban lang ye ki nong song snong halor kani ke benta nak liang usulong mil ukurwa ka atiar ula yok ban kendu bat wei ni ki noi sat an ubala pentip ye ke jingtmu ke budon bat ki kartu kat ningot ki rang ba ki long keme ha ka be dei bat kani ke an ro haka jing yok banyak kran nak liang jong ni rang ba uba Erwin Kis im sut nga ulong bah dien bala kot ke jing tap ye ki vote haka election MP Lok Sabha arja arpsau kala dei ke por banyak trei ban pens kam no ya ke judge ban rio haka jing sha judge bala dep kani ka jing songsit election kala poi ke por bangi hap dan kam ban perkat pedesa ka kam ban ya dai ke jai ban rio ngala don ka jing krem baki kirang ba ngan numpat ya thu mata nomor kampat long ka kampat saiso te kalong khulung yang nga bangan pentip nok manta ke i bangi tumu banda andrai kala don ka jing kren para ramba bat kilong kemiru kala don ka jing kren bangi om bala poi ke por ba ni hab ban ya traino ya ka kam jong ka jai ban rio ban pat skam ka jai ban rio kam tamba kum ka lineage act manakane ka ni dasko burama ya kane ka dis council ka si ka executive committee hapo uba penya baki wanra ya kane ka amendment jong kane ka lineage act ban aibor kirang baso ban aibor kirang bakur namar ngidon kam palat de kata hanre kane ka bill pa de ka sakut ang te apo sarkar namtip balai kam le chugo benar le ase kidang don kitu namar ngadon ka tu committee ban pet ya ka tu ka clan administration bill hang tu ka kani ka law department ki raise ki queries ki jingkali ki ongba hana bangila ban ajat ke pa kata ki jingkali jong tayo ngingila juba kitu ngi omla ki ong ya takara jong standi ni kolso ki ong takara ki don arlai tili kirai tu kitu hajing sha ki dikirai ki bra yap ki dikirai ka por ki pat sutu bai kani ka rukom ajat kme ti namar kata kadau kitu kirai ki ngim semi gitu ti takadau ba ka ka bangila ong hi ka long ba ka kur ka jai ban tip belai ka jai ban tip kur tip kha ngi dei pun song nong rem ba ya kata ukur ba duka tengi hapanya put dia ni kaniro namar belai la dengi shui antu ngan ong ipi ka susa dem kat nongot ki bam dei hok na ki kur ki ba per kam tam sa tain riboi satai ki pengkala kasi yaldi ka ba ai affidavit kita kijing ki besar kai ba hang ne nga kwa ban kerpat ika executive committee jong ba penyat ba dei ban pa inquiry gini ka registration authority po ka lineage act ka batrikam mentang tai po dis council ka dei ban pa ik inquiry gini ki dei ban airo ka jing tho ski dc bam dei ban pedang ya kanu jing pengkelajat ka affidavit lamda ki yo ya ka certificate naki registration authority jong ka kasil setor master council hang ni ru de ban don ka coordination ha pedang ka kasi bat janja Hills Autonomous District Council ban penyang rasong ban penek pensa ya ki riti ki dustor ki jong iku ngajak ban rio ajak me nalor kata ngidon kam ru ban pet ba ki kam ki be dei ba kajak ban rio ajak me ki jong kam tam ya ka para 12 AB jong ka 6 schedule ka ba ki an ki ba pas na parliament don kam ba MP la ni ki MP kat ki ba job mentah ki don kam ba ka presiden kin don ka jingya jan ba ka presiden ban traikam bakin ong ba don kam ka notification ba nyada ka jat ban rio ajak kemi jungi don kam ban pakalai ka nuk an ba mi na po parliament don kam ban don ka jing pakala ban penbit penbiang kat kum ka jing don kam ka jung kani ka jingya sa MP mdei tang ban yang po parliament ban kren don kam ban don ka system ba ka rukom traikam ka jung ki ba ka system ka di ban long as per the constitutional provision kat kum ka kendon jong ka riti senchar jong dari India barka para 12 AB ka dei ka baki hapan pentraikam ki hapan consult ya state government ki hapan consult ya ki dis council ya ka jingdon kam ban penkelai ki nuki an ka wei ka an ka bami na po parliament haba ka kta ka state ka kta ka jai ben rio jongi khasi chantia bat garuru ki MP ki hapan pe ka ni ba
kan don ka exception lani ka modification lani ka non application jong ka tu ka ai hang ni hapo jela ka jong. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।